Hajmo ovu rad kako je Bog rekao. Ćao ekipa, dobrodošli u novu epizodu podcasta Izvan kruga. Broj vam neću reći zato što smo davno prestali brojati. Naš današnji gost jeste Haris Mehica, poznatiji kao Haringa. Dobrodošao u našu podcast emisiju. Hvala, bolje vas našao i drago mi da sam gost danas, večeras, bilo kad ljudi gledaju ovu emisiju. Ja. Eto, prvo pitanje da pitam, otkud baš nadimak Haringa? Da li je to nešto? To je nešto iz nekih mojih post-djetinjstva nekog u ratu je nekako bilo to mi drug Pajo s kojim ću ja sad dijeliti gramofone i sad taj DJ-evski misiju tu nadio, ne znam, slučajno nešto u ratu kad je bio na humanitarno, Haringa, zelena Haringa i tako je nešto. Od lupetanja i ostalo, kao Haris, Haringa. I meni se svidjelo i to je poslije kao postalo moje, DJ selektor. Ja ne volim da se zovem DJ, pošto nisam neki vrstan DJ, pa selekta, kao to su mi rege. Oni puštaju nešto što je bolje, da poslažu pjesme nekako najbolje. Ja. Ti si nam ovdje u poklon donio jednu knjigu, Deterdžent za pranje duša. Da, to je... Zaista hvala na ovom divnom poklonu. Vidim ovdje, kako sam bacila oko na ove, zaista ima jako te lijepe aforizme. Mog druga Aca Alkadića iz Konjica, njegov rahmetli otac je napisao tu knjigu aforizama i nekako želio sam da poklonim to jer aforizam gubi formu, gubi ne formu nego na popularnosti u današnje vrijeme, a aforizam je jako bitan. Ja, na kraju krajeva niko ni ne koristi to. Niko, više nekako to je bilo kad sjećam kod dijete, bilo je kao aforizmi su bili u onim dobiješ rokovnik recimo, za novu godinu, ispod su bili aforizmi, uvijek se to nekako prenosilo, da, i bilo je baš dobri aforitičari, čak i u svakim novinama dnevnim je bio neki aforizam i karikatura. Evo, pa onako bili interesantno, danas je to manje više izgubilo značaj, tako da mislimo da će nam i ovo, ako ništa drugo, pomoći u nekim našim narednim i opisima za neke nove epizode, tako da zaista hvala puno na tom poklonu. Nekako listala sam tvoj profil i čitala sam, ti si DJ bio na Exitu i to ne jednom nego više puta. 2 puta, prije toga sam bio negdje u gradu, su bile neke žurke prije Exitu, to je 2010. U Bunker Hill sam nastupao kao sve u sklopu je nekako bilo to Exita. 2017. me moj drug Vojislav iz grupe Kilo Kilo i Drum and Zez i DJ Kilo Kilo, pošto ima više varijacija, me pozvao na stage koji se zva Vault Chillin, gdje je se zastupala world music, stvar svi pravci, nekako bi to manji je stage u pitanju, no međutim je i men bio jako dobar da se podigne na taj neki nivo, gdje sam imao nastup od 2 sata, svi ostali recimo iz BiH su nekako imali nešto urban backstage gdje si imao ili back to back, sa pola sata, ja sam imao 2 sata. U stvari manje poznata, najviše vremena zauzimao. Baš je tako bilo. Mislim, nije tu nešto raje bilo, puno se nakupilo. Znači, čuju, neku sam ja baš nekako super selekciju složio, gdje je svega bilo, i baš je super, tu sam nastupao sa mojim drugom, mislim,
koji je nastupao prije mene, DJ Focus, je baš ono legendaran, jedan DJ koji je radio baš super stvari da danas radi. Ono, od balkanske muzike preko drum and bassa i svega ostalog. Tako. Koje su najslušanije, tako da kažem, pjesme na Exitu, to jest numere, miksevi razni koje si radio, sa kojim pjesmama i mladi, a i generalno oni koji posjete Exit, uz koje pjesme, tako da kažem, lude? Pa šta ja znam, ono, teško je sad, ono, kako ide iz godine u godinu, to je drugčije. Nekako, ja se sjećam Exita 2001. godine, u stvari druge, kad sam prvi put bio, on je trajao 9 dana, bilo rad. A gdje si bio, u Novom Sadu ili? Da, Novi Sad je jedini baziran na Exitu. Ja nisam neki fan Exita, pa zato pitam. Zavisi, vremenski se to mijenja. Mislim, zavisi, zašto me pitaš, od elektronske muzike ili... Pa od ove, ta neka tehno muzika koja je... Tehno, pa da, nisam ja nešto tehno fan, ali da, u principu, mijenjaju se trendovi, mijenja se sve, tako uglavnom ima tehna, ima progressive house-a, 100.000 nekih pravaca, ja sam uglavnom baziran na drum and bass i funk i taj dio, koji je opet u zapečku tom nekom. Ja. Mada i drum and bass je imao svoje, na Exitu pogotovo, highlightove gdje su uvijek poslije najboljih bendova, recimo upetam Iggy Popa nastupa DJ Mark i uvijek je Draši Aptikal i tako to. On su uvijek nastupali poslije nekako, a tehno opet imala svoje tu dance arena na Exitu čuvena, gdje je tu grotlo, pogledaš od 100.000 ljudi, misliš da je 100.000 u stvari, ima 20 nešto, ali ogroman prizor. Ogromno je, silazio sam 1-2-3 puta, poslije nisam, zato što kad tu blato, kad ili prašine ili blato, trećeg nema. Da. Da. Dovoljno je znaš, da troje zacupkaju nogama da nešto... da nešto urade, pa da. Da, a 2022. sam gostao drugi put na Exitu, to je na poziv mog druga Branimira Bojanovića iz organizacije Drops and Say, on su drum and bass organizacija. Znači to je postkoronski Exit. Da. I tu je baš bilo isto mojih, to je već nekako, on su organizovali taj XB stage, koji je baš primijenjen za drum and bass muziku i bass muziku, gdje baš su to je četvrti ili peti po veličini stage na Exitu, gdje je baš bilo, tu samo baš dijelio, nastupio prije LSB-a iz Londona, koji je jedan od mojih idola što se tiče neke muzike, u drum and bassu. I šta ja znam, baš je tu bilo super. Iz BiH smo bili Bilane, moj idol i drug. A kut, bilo ih i baš mislim kompletna scena, baš sam bio prezadovoljan. Bio sam prezadovoljan zato što sam nastupao u četvrtak, pa da sve ostale dane mogu protraći na Exitu. Tako da mi je to bilo super. Koja je, tako da kažem, najpoznatija osoba koju znaš, koju si upoznao i mimo Exita i ovako da je neka baš na estradi poznata i da imaš tu privilegiju, tako da kažem. Najpoznatija, misliš? Ja, najpoznatija. Ne znam da, upoznao sam neki razni ljudi, ali sa likom s kojim se družim, kojim je skoro ko brat, bratim lijeme se, to je Dino Šaran iz Letuštva. Dopisujemo se, maltene,
2-3 puta sedmično Ja. i uvijek se čujemo, tako nešto, baš Ja. Kako ste se u stvari upoznali na taj neki? Pojma, ne. Bilo je raznih. I ja pitam bez veze. Ne znam, bilo, ja stvarno ne znam kako smo, već 15 godina prijateljstva, sad baš ne znam, bilo je neki susret, nešto preko, neki koncert je njihov bio, pa sam njemu prišao, posle nemam pojma, pa, Ja. Facebook, ne znam, stvarno, znam i brata, isto tako, pa pošto sam ja dosta radio sa Sarajevu, radio sam i ove holiday markete, imam dosta zajedničkih prijatelja, svašta nešto, tako da, jednostavno klik. Pa da, čak sam i čula od ekipe koja je najavljivala tebe, meni, to jest uglavnom koji su govorili, poznao kako neš znati Haringu, Haringa je tu naš domaći lokalni DJ, to sve, ja nisam fan Exita, nemam pojma one naše lokalce, tako da su se čak spominjali i Mikulu. Mikulu isto tako. Ja, tako da... Pošto sam ja ispunjavao Mikula je iz Nožičkog, mi smo skoro pa zemljaci, Mikula, ja se znam, baš tako, Čini mi se čak i u nekoj pjesmi da te je spomenuo. Ne mene, mislim, on meni piše za rođendan, napiše pjesmu. Ja. Pričat ćemo posle i o Šupi Rahmetli Fadile i tom fenomenu nekom koji sam ja napravio nekako iz budaleštine, neke iz dosade i korone. Pa da. Na kraju krajeva, Mikulu, pa šta ja znam, eto sad ovog ljeta smo, bio sam u DJ kad smo radili Prelefest u Ukrajinskom luku kod Prnjavora. Već smo toliki prijatelji da i radili smo taj 100 kec šupe u Jazbini u Sarajevu i Mikula. Ja. Uvijek dobar lik i ovim putem ga pozdravljam. Super, pozdravljam i mi Mikulu. Znam po onom njegovom hitu, mislim po tom ga hitu i znam kako ti je mama, kako ti je tata, da li ti imaš sestru ili brata. Da. Odsvirao je sve te neke zezalce na tome, kad smo pravili taj poker Kečeva Šupi, kad je Šupa Rahmetli Fadile namirila 1111 dana, pa smo to napravili u Jazbini. I onda je svirao to, ali prvo odsvirao tu pjesmu, pošto kad smo pravili 1000. dan Šupe, hoćemo se vratiti prvo na Šup, kako je nastala ili ja... Pa ja sam taman mislila da te pitam kako je u stvari nastala Šupa. Pa ne, krenuo si već sam sebi nametnuo pitanje, tako da slobodno ti počni. Pa Šupa je nastala tako iz neke dosade kad je korona postala. Ja. Kad se proglasila i tako to, ja sam i ranije objavljivo neke gluposti na Facebooku koje traju, znači svaki dan da objavljuješ nešto, objavljivo sam ponijere koji su na moja TV live camove i svaki dan objavljivo jednu te istu sliku i onda se raste, dobijam 5 lajkova za ponijere, kakav koji ništa, grana ispred i ništa. I tako sam ja, skonto, sad, korona, šta ćemo, nemam ništa zanimljivo, sjetim se svog druga, Dubravka Matakovića, koji je tek s početka Facebooka sliku kuću preko puta. Tek s početka Facebooka, znači 2008. na 9. Da. Gdje je like bio wow, baš ne. Sad 1000. I on je, pošto je on strip crtač, to je već je nakupio neki prijatelj, kao i on slika, sad svi tamo on će objaviti svoje crteže, nešto on slika kuću, pa drugi dan slika kuću, pa treći dan slika kuću i tako znaš, krenuli po komentari, znaš, ona Vektra se pomjerila. On je sliku preko puta kuću koju niko ne živi gdje ima Vektra.
Da. parkirane ispred kuće. Eno, snijeg se otopio na vektri. Ja sam skonto tu besmislicu, znaš, i pomogao bi ja šup ovako, znaš, šta bi ja sad ispred kuće, ne može makijet nigdje, Ja. korona, tek s početka je bilo, ne smiješ niđe. Onako maknem s vrata, uslikam šup, Rahmet Fadile, prvi dan, tad sam stavio hidroizolaciju, tako? Izolacije, pa bile, dok nije došlo do psihoizolacije. Tako sam nastavio, drugi dan, treći dan, tako sam isto počeo i ja, skupljati, 2 prijatelja, pa 4 prijatelja, pa mačka, džehva. Ja. Pa gdje i onda se krenulo takmičenje, ko će prvi lajkovat šup. I stigli smo do nekih 100 dana i krenulo, znači do 50. dana, već smo moja drugarica Sandra Ozimca, koja radi za Urban magazin, već smo krenuli, već smo nakupili toliko čak i fenova, znaš, da se krenu majice radno, međutim, korona je. Ali nema se to. Da. I svi će, raj iz Beča lajka šup, i hoće majicu. Tek došlo je do priloma nekog, znaš, kad i Sandra je već odradila, to je već bio 100 vizual, sve, mislim, već je 100 bile šupe, već je neka raj iz Novog Sada, naša drugarica iz Dramen Zeza, Dušica, koja vodi pop hor, je došla na Jahorinu i Sandra je izradila te majice, ona je, ja mislim, prva je dobila majice da je ponesi u Novi Sad. Ona je došla na Jahorinu, nemam pojma kako i mislim, tad se već nekako je opustilo to, da se može doći na skijanje. Tu i ona je dobila majice, mislim, to proširilo. Poslije smo nešto, već kako je korona popustila, tako su i majice dolazile. Tako su i majice krenule. Tako su i majice krenule. Znači, poslije toga se desio exit, to sve. A kad se desio 1000. dan, znači, mislim, Raja su krenula lajkati. Mislim, evo, sad po Petrovcu, svi imaju majicu, ima baš dosta Raje koji su kupovali čak i u Sarajevu majicu šupe preko mene, a ja je nemam, zašto sam ja sve podijelio. Eto, neko je napravio, baš i nema. Pa baš. Mislio sam doći u nju, ali nema. Podijelim ja to, ne znam. Pa da, eto, i ja sam imala tu komšinicu Fadilu, ali niti je imala šupa, niti se zvala Fadila, ali zaista, eto, bilo... Pa imam ja strin. I da napoživim. Pa da. Znači, kako da kažem, pravio ste neke vizuale, performanse mogu da nazovem, i napravio si iz besmisla se napravio u stvari neki preokret. Pa šta ja znam kako ste ljudi u stvari i primijetili, da li su rekli, onaj tamo iz onoga nekog... Ja se baš nešto, te kritike, ništa to. Ništa to? Ne znam, meni to... Ne dotiče? Nije da me ne dotiče, ne znam, ne interesuje me, nisu moje, ne znam, nije Jednostavno, da, ne primaš to, znanj, to te buši, znaš. Srcu ničemu, jednostavno ne postoji, dematerializujem stvari kad, ne mislim, da kritiku primam loše, primam ako je, konstruktivno, a da je ovako, tače, to je... Pa ja, naravno, u suštini tako i treba. Pa da. Tako i vama preporučujem, šta ćete vi, mislim, ja se vama divim, stvarno, kompletnoj ekipi, jer vi ste, ja mislim, baš generacija, ne mislim, jeste generacija svi, niste... Nismo, ima i starijih i mlađih, ali to je taj razliku 10 godina neki. 10 do 15 godina ovdje,
Petrovcu bar, ono, bilo baš ono ništa, ono, bez ikakvog jauka, omladine, ono, gdje baš treba nešto da se desi. Ja. Čak i bez organizacije kakve, ono, sve bilo nekako, sve se počelo gasiti, sve počelo truniti, znaš. Ja, ono, mi smo iz početka, u septembru mjesecu, prošle godine, razmišljali da osnujemo taj kao neki bend, kao mi bismo pjevali, mi bismo svirali, mi bismo nešto radili. Uvijek podržati vas. Mi bismo nešto i na kraju mi završimo na ovome podcastu, jer sad šta smo uradili smo podcast. Tako super da, mislim, ono, i je ovo divno. isto pet. Podcast je divan medij koji ono neki medij sadašnjost, ne bi rekao budućnost, jer dosta ga ima. Ali ono, super i bliži. Mislim, nekako bliži mladima. Toliko se drvilo, mislim, kad znam kako sam došao u Petrovac, drvi se o radiju petrovačkom, koji apsolutno, mislim, radio, ja volim. Čak sam i ja radio neke noćne emisije na noćni program na radio Petrovcu, ovdje je bilo neki ilegalni skoro bio. Koji ja radio onako relativno za sad mrtav medij, dok je podcast jako živ, jako progresivan i u principu gledat će ga. Da, i gledaju ga ljudi. Da, recimo ja dosta mikseva radim i radio sam za razne online radije. Radio sam za Radio Rožu, moj drug DJ Frankie Boy iz Zagreba, Radio Roža, ne znam kako se drugi zove. Radio sam za Radio San, Alternativa Nova iz Šapca, Radio Nulu, ne znam nije odakle više svi, ali su u principu ti koji se tiču drum and bassa, džeza, funka i sve što ja nešto, sve što mene zanima i sve što ja nešto puštam. Pa da, jesi ti inače DJ ili imaš neke svoje pjesme koje si obradio? DJ selektor, selektor. Ja, selektor. Imamo, radili smo moj drug sad, radili smo prije koja godina, stvarno sad će prije godina i nešto, Hamo iz Konvoja, vođa grupe Konvoj, čuli ste svi za Konvoj, je nekako pitao mene da remiksimo pjesmu njihovu. Traži se, pa smo to uradili i objavljena je već na njihovom kanalu. Imamo oko 600 lajkova. Ja. Što je već. I radili smo neke, još imamo pjesmu, ima 2-3, koje smo baš odradili. Sad u Štokholmu to nešto finizira, ja nekako s idejom to pokrenem i to tako i napravi se stvari nešto. Sad je to iz Bosanskog Petrovca, ali živi u Štokholmu i dobar DJ i producent jako dobar, potpisuje se kao DDS, Diaspora Dub Sound System. Pa da, super. Mislim, to ste... Sad Ređić sam. Ja, to nekako na neki način ste i vi generacijski pokrenuli to nešto, ali što na neki način nije bilo u Bosanskom Petrovcu, bilo je, eto, tako da kažem, eto, bili i u Prnjavoru, i u Petrovcu, eto, i u Sarajevu, ali uvijek ste bili tu negdje, uvezali ste se i imali ste tu neku svoju... Pa nekako i meni je tu, želja da, kad već, Petrovcem tolike godine da nešto pokrenem, da to ne bude tako nekako, pa uvijek se i pozivalo i svašta nešto, jer bilo je s početka tek, kad sam se nafuro na taj DJing kompletan, na kompletnu elektronku, jer odrasta se sa svim muzikama, ali teško je sa nekog, recimo, ja sam s punka prešao na, ne mislim prešao već neki
prijelazi Da. su bilo ono, znači ono da pređeš na elektroniku, ono. A ono, ja. i sad gledat na To je nešto wow. neki rocker, ono, prijeći na narodnjake, tek tako, ono, već je meni bilo nekako prirodno, ono, jer sam i kolekcionar i volio sam slušat muziku, mislim, volim je. Ja. Ono, i sve što mi uhu prija, ono, ću slušat. I onda je tako, ono, krenulo da samim tim dođe i taj DJing i selekcija, šta ja znam to. Pa smo ono, ti moj pokušaj prvi je, jer je ono, došlo do toga, ono, da, ono, MP3 već polazi, pa ono, neki prvi, ono, a sad mali kafiću, ovdje nemaš organizovat neke DJ-eve, ovo, ono. Da. Smo dole kod Jaska u kafe Bar Bosna koji Ja. Da. Tu nekako, ono, pošto je Jasko jako dobar. I u ta doba, mislim, slično smo godište, ono, vratio se iz Njemačke, kako tam sam ja bio na Ja. Love Parade-ovima, ajmo nešto uraditi ovdje, tako smo mi nekako krenuli, ono, sa tim nekim partijama. Partije, ono, znaš, ono, u fazonu više, ono, piće partije, ono, kao... Da. Ima ono tequila party, vodka Ma party. da, Ja, to, ono, Preminger, vamo, tamo, i tako nekako krenula skupljati, ono, međutim, Bosna je mali lokalić, ono, znaš, da ti sad tu puštaš, ono, drljaču, ono, totalno, ne mislim, Bora već, ono, ali je bilo fino, ono, tu sam ja nekako, prve neke korake napravio kao, ono, pristup raji, ono, Ja. Kako u stvari eto prići i malo im približiti ono što se sluša, što je novo i što je popularno. Baš onda je dolazilo svako, jer ono kako Petrovac je znaš, ono, tu sam shvatio, znaš, iz male sam ja sredine i u Prinavaru, ali i Petrovac, tako da, znaš, ono, bilo su ono, znaš, prvo ono, znaš, nema nikog, nećemo ni mi, znaš. Ja. Ono, moj kum Damir Didović i ja smo to skontali, on dođe prvi i on ja, ono, znaš, uživamo u našoj muzici. I onda svi gledaju u nas, znaš, ono, i svi dolaze kao šetnja kroz grad, ono, provire, a nema nikoga. I onda smo mi skontali, onda zovemo naše ranice, njegovu ženu, a idu, ona povuče još 3-4 svoje drugarice i onda one dođu. I onda oni svi nahrli. Ja, onda vide ima raje, pa onda ćemo i mi. Da vidimo šta će. I tako su ono, znaš, ono, malo malo je pomalo to krenulo i onda ono, na kraju ono dolazilo ono, kao ono, znači platit pivo da, ili nešto da im pustiš pjesmu. Ja, njihovu pjesmu. Ali sam džubok si ne želim da budem. Mada nisu, tad sam, u stvari tad smo svi nekako bili u fazonu da ne puštamo narodnjake. Znači bježali ste od narodnjaka? Ma, tad totalno nije bilo, nekako se, to ono 2005. 2006. je tek to krenulo nekako, da sad ono totalno narodnjaci budu. A valjda je to sa tom eksplozijom Pinka i svih aviona. Zbilja, kad si spomenuo Pink, prije nekoliko je bila ona njihova audicija, što sjedi i Milon Kalinić i ne znam, Andrija Milošević sad. Da. I bio je jedan čovjek, kaže, kako bi pjesma od Šabana Šaulića zvučala da je pjeva Riblja čorba. I kao, dva galeba bela u crnoj noći. A bura je bila. Ono kao, u fazon kao ostan đubre do kraja. Da, pa ono skoro sam baš našao, nisam u tome, ni Riblje čorbe fan, ni ovih baki rocker su mene ono, okej, neki nisu, ni dugme ne volim, ne znam, ja sam onako u fazonu i dugmeta i čorbe i bajage, onako sve ih sluša. To je taj kao mladalački miks, što ga mogu i nazvati. Jako na breakers. Da, ali
to je neka... Stvarno obojeni program je možda i najdraži bend. Ono. Pa da, a neki kao, tako da kažem, što su baš uradili performans, što za mene prejak band je Dubioza kolektiv. Da, pa ja Oni sam su zaista... ja sam puštao prije njih, možda je to mi je čak i prvi stvarno najveći nastup i uspjeh u DJ-ingu. Moj drug Blagovčan Srđan iz Transparency International je sva ta njegova ekipa. Oni su organizovali taj party Zero for Tolerance u Banja Luci 2011. u DFK, sad već pokojno. Nadam se da će se obnoviti. To je Demofest klub bio. I on su mene tad najavili kao DJ Bihaćko-Petrovački gospodin Haringa. Ja sam puštao prije Dubioze kolektiv Ekscelencija. DFK, ekscelencija, da. A Dubioze su tad 2011. već bili... Ja, već su oni krenuli tad zaokutali. Opasan band bili, mislim nekoliko sad svjetski band, sad su... Ja, ali sad su na rangu. Mogu se pohvaliti, da sam, Oni su zaista i dosta posla uradili dok je korona bila, uradili prijepjevane, Bela Ćao uradili. Sad moj drug idol u DJ-ingu, Nenad Hovačević, Audio and Function, s njima i kao tonac i putuje, tako da imam iz prve ruke šta radi, u stvari dobar sam i sa bubnjarom, Senadom Šutom-Sinom. Ja, pozdrav. I Neša. Tako da oni su svašta nešto, mislim, volim ih, drag su mi, nije sad taj neki stil koji će ja slušat kući, jer uspjeh, ali prave performans, i respekt i svaka im čast. Ja, zaista su jaki. Da se opet vratimo na te, tako da kažem, i neke besmislene stvari, besmislice. Da, ja volim to. Ja, kaže, to je sad kada si došao, pričao si nam nešto baš o natpisu na tvojej majici. Šta je tu? Tu je, šta nije tu, rutu. Šta je tu je, šta nije tu, rutu, to je od mog druga dizajnera Aleksandra Bugarina iz Sarajeva, Jesse Bugi. On je pravi te majice, mogu vam ostaviti ovdje kontakt Instagramu i gdje možete naručiti te majice, Čiza Drito Design. Jedan originalan lik koji baš pravi tako te neke lijepe majice sa lijepim natpisima. Ja, u stvari što odskače danas, što je u stvari izvan kruga ovoga svega. Izvan kruga kao i vi. Ja, izvan kruga kao i mi. Na neki način, sad smo otišli, spomenuli smo i Exit, spomenuli smo i grupe, spomenuli smo i mikseve i nekako da te pitam, koji ti je najdraži... Nisam spomenula mikseve. Pa to sad hoću da te pitam, koji ti je najdraži miks koji sad uradio, nekako onaj koji je baš... Pazi, pravim mikseve, što ja tu online radim već godinama, ima raznih servisa za postiranje mikseva, radim te likvidacije koje se tiču baš Liquid Funk drum and bassa, gdje baš nekako držim da to bude datumski, vremenski, da budem u trendu, znači ovo je izašlo tad, da pratim, sve da ima neki kontinuitet. Sve što je izašlo u momentu od 2-3 mjeseca, ja to smiksam i to je napravio sam tih likvidacija, pošto je liquid funk muzika, da to ne bude kao likvidacija. Kao liquid funk je stil muzike u drum and bassu. I baš pratim to i trudim se da sve to ispratim koliko mogu. Imam ja godina i neki drugi zanimanja, ali trudim se baš da ispratim da budem u trendu. Napravio sam do sad 241. Da. 242 ima neke načete, pa još dvojim se da li objavim ili ne. To čisto objavlja. A koji mi je najdraži? Da.
Teško. Ja. Ja, ono, pitaj majke koje ti dijete. Pitaj majke koje ti dijete najdraže, mislim. Ba ima, ono, dragi, ono, možda 10, ono, da, ono, sad ko da me pitaš A neku sad, jednu baš ne može, ali ono ima i više. pa ima A ja? 1-5, ono, koji bi izdvojio, ono, znaš, Ja. koji su, ono, nekako i postizali najviše uspjeha i imaju najviše lajkova, ko što, Ja. mada ja to ne volim, znaš, ono, dok neko to lajka, nije men to, Ne valja to, ono. ne voljam to nešto previše. Ja. Ono što je najgore, to sa Da, najmanje da, lajkova znaš, i to ono, je pravo. Ja, i pošto ne volim nešto previše komercijalu, znaš, Ja. ono, nisam nikad ni slušao toliko te bendove koji su baš jako komercijal, pa mi onda, znaš, čim ono, primirše, Ja, da je to leti na komercijalno. da, ono, to mi je nekako, ono, da li sam se prodao? Ja, pa na neki način i super. Da, Što ono- se nisi odao toj, tako da kažem, estradima, da sad i svašta ima na toj estradi. Mislim, mislim da sam bio već kad sam tamo u Holiday Marketu, sam radio godinama, Holiday Market novogodišnji. Ja. I onda tu nisi DJ, već si ono, rezident u stvari ono uvertira za band koji dolazi. Od 40 dana bilo je od tamburaša do Nene Belana. I onda se regularno tu dolaze ljudi na ono, što ja puštao od 5 do 7-8. Nekad kviz, nekad ovu, ono, uvijek bude nešto sponsor, zavisi. Po puno, jednostavno se mora spremiti da puštaš svašta. Da. Radio friendly je muzika, uglavnom ono, ljudi sjede na after work party, nećeš im puštat sad neko čakićanje. Ja. Mislim, Tako i da hoćeš, ne. I da hoće, ne. Tako da, opet ima taj neki sistem. Da. To ne... Ali opet sam se prilagodio, zato me Raja voli, uvijek me zove tamo, hoću da vam, sad ovo ljeto, kad smo SFF radili, na Kinđetovom mostu, koji su moji drugovi sinovi od pokojnog Rahmetl Mirze Delbašća, Dario i Danko. I on su moji šefovi bili, mislim da će i ove godine, kako mi je Dario rekao da će to biti. Bilo je super, radio sam to, eto, koliko je bilo, sa super bendovima i bio su Husi, bio je Elemental, Rocco Fall, Sunday Stories, znaš, Adam i Muki, Adam Mulhalilović i Muki, moj drug. Eto, ko je još, baš je bilo dobri, I tu sam baš nekako letio, pošto je tu bilo puštanje dokumentaraca i svašta nešto, ali eto. Da, bilo je tu i tih mikseva. Morao sam, morao spuštat, ali ovako. Neke praznine. Ja. Koji je tvoj komentar na ovu sad estrad, mislim? Na ovo sad što se pušta i što je sad recimo aktuelno, ne znam da li izlaziš negdje pa da slušaš pa šta ja znam, Džala, Buba, pa sad odjednom Ceca, umjesto Mire Škorić, Maja Bejerović, ne računaj na mene. Ne mogu, to cijeniti ko neku ozbiljnost, to u stvari to što ravoli, neki izvoli, ne mogu, to. Ali da li ima raje koja slušaju recimo tu vrstu muzike koju ti puštaš? Molim. Da li ima i dalje raje koje sluša istu muziku koju ti puštaš? Da, pa tu se nalazi. To nikad nije ni bilo neki mainstream, rijetko da se desilo u istoriji, bar u bivšoj Jugoslaviji, mislim da je Azra kao band ili EKV da su postigli taj neki manji mainstream, ali to nije bilo, da je bio mainstream, i on su punili, recimo, neko mi to rekao, mislim, Dino Bajramović, moj drug novinar iz Slobodne Bosne, da je, ne znam, u Sarajevu EKV napunio tad CDA koji je prosječan klub, a Sina napunio Skenderiju. U istom danu. Dakle, bili smo mi
takvi prije toga, ono, nema tu nekog žešćeg pomjera, ono. Ja. Ono, samo što je ono, neka urbanija Raja i Raja koja, ono, želi da se forsira, ono, da je, da će on seljak, ono, od seljaka 20, tebe je 2. Ja. Ono, zezam se. Imaš li neki svoj, tako da kažem, brand, nešto što ti sad, pored pored šupe, vidim, čestitao si na Instagramu i Novu godinu, Šupovska Nova godina, je li tako? Izvinite. Šupinska, ne, to nije moj brand, to je moja drugarica Neira Turčinović. Ja. Ali ti si objavio, Ona je najbolja ilustratorka na svijetu, ono, iz Ence, profesorca. Radi, ono, ima čak i tu moju karikaturu, ako si vidjela, ne mogu se smijeti. Izvinjavam se, malo mi je. Pa neka. Ja sam mislio da ćemo se više smijati. Majke mi, ja sam, ali dobro, ono, em što nam je prvi put. Pozdrav za Neiru, ljubim te. Veliki pozdrav za Neiru. Eto, Neira obećaje nam da ćeš napraviti neku karikaturu. Da će biti još tih majica. Logo za izvan kruga. Eto, ona... Ja mislim da ne bismo trebalo da mijenjamo našeg dizajnera. Pa dobro, ne mislim već neki poklon kao vama. A neki poklon nama, pa da, u nekom fazonu. U nekom fazonu. Ja, sa nekim aforizmom, sa nešto, pa ja, to bi moglo. Eto, da. To bi moglo. Bilo bi fora stvarno. I volio bi nju izreklamirat, pošto se njeni radovi, sad ne mogu te hashtagove, to mogu se kupiti u Bajbuku u Sarajevu i ne znam još na nekim mjestima, ali uglavnom u Bajbuku. A možete i nju lično, ostavit ćemo neki link. Ja. Može, mislim svakako ti to nama sve pošalji, da mi imamo sve. Mislim, ja sam došao da malo izreklamiram Raju svoj koji ima. A nisi došao sebe da izreklamiraš? Pa ne znam šta ću ja sebe. Da ćeš ti... Ja sam u poznim godinama. Gdje mi ne treba reklama, gdje mi trebaju pare odmah. Pa dobro, i ovo je bio neki vid reklame koji... Pa dobro, u suštini ne trebamo se šaliti, nama svima zaista trebaju pare. Sad ja... Šalim se ja. Šalim se ja, ali može koja. Da, to je. Pa mislim, odlično. Ti si došao tu da izreklamiraš sve oni koji rade s tobom i sve oni koji su tu, a nikako ti da u stvari kažeš na neki način, ljudi, dajte, zovite me, ja hoću da radim, ja hoću, ja znam. Pa vjerujem da i on to znaju. Vide. Pa. Da se vidjeti iz priložena. Uvijek je to tako, kad, pogotovo u tim nekim DJ-evskim poslovima, znaš, zovu kad neko sfušeri, kad nešto haj pomaga, znaš, jer uvijek dođe neko kao poljeftini, kao ti si nam skup, znaš, dolaziš s Petrovca, tražiš i spavanje, tražiš ovo, tražiš ono. Ja, može li to šta jeftinije? Može li to šta imam ja Dajđinog malog, on isto zna oko toga i onda Dajđin mali u propasti. Ja, ne. Mislim, nije se desilo baš mene, ali dešava se tako. Puno stipsa u gradovima. Pa, većinom se tu dešava tako da i nemaš nekog Bosna i gubi dosta i na stanovništvu i svemu i to je znaš i ne možeš ti nakupiti neke klubove koji budu baš puni da ima nekog dešavanja i nešto. Ja, već uvijek se sve i svima da je džabe. Da. Ili se eventualno najveća gužva bude u malim lokalima. I što sam... upravo to, što sam pričao za Bosnu, imali... I onda...
Ili je tako, ili je ono... I onda se poslije žale kao, nema mjesta, ovako je, onako, pa daj, brate. Rezervacije, pa ovo, pa ono. A niko nikad nije, mislim, barem dan danas, niko tu rezervaciju nije ispoštovao, ili se neko drugi ubaci, ili neko tamo 10. dođe pa kaže, sad ja... to je jedino ne mislim na ugostitelje, već konobari pate. On njih izmaltretiraju, meni uvijek žao bilo, radio sam dosta godina sa holiday marketu, svagdje negdje gdje se tu treba nešto rezervstvati, onda uvijek dođeš ranije pa se družiš s konobarima da se sprijateljiš. I uvijek on nekako, šta sad, znaš, zove, sjećam se moj drug Truba, pozdrav za Trubu, konobar, on je bio baš veliki velikan za mene, kao, a ko je izmislio ovaj mobitel, više zovu ga sa 3000 mjesta da mu traže nešto, pošto se gazda ne pita. Ispalio sam već negdje u Austriju, nemojte mene zvazavte Trubu, onda sam njemu pribacio. Pa da, i onda jadnik osta sam, a šef hoće od odmara. 3 mobitela mu zvoni odjednom, ne zna gdje će. Ništa, na kraju pobacat sve te mobitele u kantu. Stvarno je baš bilo Ne, bilo je, tako da kažem, i too much nekako za to sve što se dešavalo i što se dešava i dan danas. Mislim, generalno je to problem s tim mjestima i onda kaže, tražim nešto više, tražim ovako, tražim onako, opet... Tako i nekako i sa manjim mjestima. Ljudi obično traže nešto kao ovdje se ne dešava ništa, ovdje ništa nema sadržaja, nema ovoga, nema onoga, a niko da napravi taj sadržaj. Pa evo, mislim, vaš, ne samo podcast i sve ovo što ste radili, ljetos i aktivnosti, sve što ste radili je super, stvarno. Ja. Sad ne znam. I DJ party s Ahmedom. DJ party, radili smo, čak i prošle godine smo radili on i ja jedan, da smo imali posjetitelja u krugu. U krug, ja. On se dolazili u krug, pa odu izvan kruga, pa opet dođu da poslaju 2 pjesme. Ali dobro, mislim, nismo nešto ni mi previše najavljivali. Šizma 2 pjesme i štura. Pa dobro, pa tako i ja njima sad. Mislim, oni što su dolazili, sad on sviraju isto. Mislim, da najavim te mandarine. pa ćemo i mi njima doći samo na 2 pjesme. Jest. Pola kile mandarina. Pola kile mandarina, mislim, ovo je mala šala. To bi mi Bosanci rekli pokile. Pokile. Ja, mandarina, to nešto novo inovativno u Petrovcu. Da, super, drago mi je. Na neki način živi, eto, njih dvojica su same, oni rade, vrte se. Super. Samo je to... I drago mi je što uopšte djelujete tako kako... Što smo raja za poželjeti. Za poželjeti. A pa naravno. Baš sam mislio da će... Da će reći nešto negativno. Da će biti malo uštogljeniji, jer svi su koliko god sam imao iskustava sa tim nevladnim organizacijama i sektorima i to sve nešto piju kisele, pričaju o projektima, pa 3 sata drobe nešto Pa dobro bi ne pijemo kiselu. Gdje ništa, projekt, bez ičega, nečega. Kod vas se vidi rezultat i to mi je jako lijepo. Ja, mi ne pijemo kiselu, pa zato se vidi rezultat. Zbog kisele se vidi rezultat. Pa to ne ide se na seminaru, ne gdje se priča o... Pa, mislim, imaju neki od nas koji idu na te seminare, pohađaju. Znam otprilike, ali seminar. Ja, ali uglavnom vrtimo se, radimo. Vrtimo se i radimo. Da nije ko ova naša dnevna politika gdje se zakon o neusvajanju zakona, zakon o bezakonu. Da, zakon bez zakona, nema više ništa od toga. To mi baš sam da se ne mlati prazna slama. Pa ako nauči mlati praznu slamu, onda i taj i opstaje na neki način. Pa jeste. Pa mislim vidi se. Vidi se, da, ispriloženo. Sve se vidi ispriloženo. Vidi se, mlačenje prazne slame nekad i dobije rezultat u nekim tipovima.
Ja, vidi se. ono, Pa, postavkama na zamjenike. zamjenik predsjeda- zamjenikovog ono, zamjenika. Zamjenik, pa to je. Ja, pa to, da. Mislim da dobijem ja, ja pogodim, recimo, neku žurku. Ja, mogu li ovati svog zamjenika? Ja, može. Pa možeš. A može i taj zamjenik. Kako ne, pa možeš, buraz, ali to ti je 200 maraka manje, ti 200 maraka daje zamjeniku. Ja, Neću, hoću ja da. pa, Ovdje nema tako. tada nema. Znači, Čak i niko- taj niko ne- zamjenik niko ne vidi da- više. Niko ne da svako ima svoj fiks i onda da i zamjenik, znači pogodi se za 5.000, da i zamjeniku 2.000. A ako se pogodim za 5.000, ja ću morat zamjeniku dati 2.000 pa ću... Ja, Zašto bi onda ja imao zamjenik? da, naravno. No, Ako se može, može. pa, to se uvijek treba gledati. Gdje god ima prilika treba da se iskoristi. Koja je tvoja poruka mladim? Jest. U svakoj epizodi poruka mladima, pa evo sad i tebe da pitam. Pa slušajte muziku. Samo i slušajte. Nije bitno koja. Volite. Ja. Volite to što slušate bilo šta. Jer ljubav bilo Da li koje. muzika opisuje karakter osobe? Pa, i načitanost i sve opisuje karakter osobe, ali ja mislim u muzici koju slušaš, već Pa ne onako da gleda tipa... Biraš i književnost koju čitaš i sve živo, Ja, recimo kad vidiš neku osobu, da li možeš onako ofrlje da... Ofrlje nema to šanse, mislim mogu pogotovo, je spunker, vidi se ispriloženo kako se obuče i to. Da li bi recimo nekoga ko je u odijelu, ko je baš ozbiljan, da li bi za njega rekao da je slušao rock'n'roll? Što da ne, ima ih. Ima, poslat ćemo prijatelj na Facebook, pa ćete poslati ove starter pekove, gdje ima kao bio sam metalac, pa se zaposlio, pa sam se morao šišati i onda ima kao frizura, nemam kaput, neke polumartinke. Kao sam malo bratice da izgleda kao metalac. Šta ja znam, ljudi, zbog posla mijenjaju, čak i mada je to meni glupo, recimo bilo je, ne znam, sad dijelo ovdje kod nas tu došlo kao da zbog tetovaže nije mogla biti kasirka ili tako nešto. Pa, ja mislim da jeste, ali nisam... Pa dobro, kod nas se možda i tu i više desilo, nego, recimo, na zapadu, ali meni je to bez veze, Pa da, ako... podržavam, dobro, mislim sad, ne može se, ne bi ni ja podržao da dođe polugola u skupštinsku salu. Ma to baš i nije praksa, ali dobro. Ili da dođe su neke šorceva i to, ali opet treba da postoji neka ta dostojanstvenost. Dostojanstvenost, taj neki pristup. Tome, svi ne podržava apsolutno tu neku vulgarnu ogoljenost, Bolje je biti nudista nego polunudista. Pa dobro, kao ako nemoj biti ni polo ili ćeš ili, nema između, ili. Ili biti ili ne biti. Pa jednostavno, ne znam, period, pa manje više to se sve i vrti, ovo neko izopačeno vrijeme. Da, to nije neka vulgarno, znaš, nemaš neke... Ja, da nema nešto ni previše, ni premalo, ni... Normalno. Jednostavno da bude pristojno. Imaš neke, znam, gdje hoćeš, otići s tim, ko to podržava. Sad ne moraš takav hodat kroz grad, ni nastupat, ni furat to. Ni ja ne furam svoje svakdje. Pa naravno. Će otići sad negdje u Doboj na autobusku stanicu i htjeti da mi puste, nemam pojma, Edraši Optikal, Tražću, nemam pojma, Marinka Rokvića. Ja, Kad se već,
zapije i tako to. Ja, pa Lara. Na neku logiku u tom svemu. Ja, Haringa, hvala ti Hvala što si vama. bio naš gost. Zaista lijepo nam je bilo i pričati sa tobom i upoznati te Hvala. i zaista i vidjeti taj, tako da kažem, i put besmisla do nekog uspjeha na neki način. Sve ono što si rekao i što si pobrojao da ćeš mi poslati, molim te, pošalji mi. Može. Da vidimo to sve, da izlistamo. To može. Veliki pozdrav svim ljudima koje si i nabrojao i spomenuo u ovoj emisiji. I ja. Tako da, hvala ti. Eto, hvala. A, draga naš Rajo, vi ste vidjeli sada epizodu ovoga podcasta sa Haringom. Reći ću ono što je i uopšteno kao svaki youtuber što kaže, mada ovo nije nešto youtuberski, ali eto, kao pratite nas, like, share, subscribe i follow i fazoni, Like, ali share, subscribe, uglavnom šaljite nam. pratite nas. Eto. Pratite. Ćao. Radite. Kako dobro zvuči, ali ljubav nije ideja. Ove noći je hit, podastile sjene. Kad ćeš prestati da kriješ, znam da nije ti sve jedno. Sve što uzimaš za sigurno, pred tobom topi se i blijedi. Kažeš, to su samo ludosti. Sve ima svoje mjesto i vrijeme. Forsiraš promišljene odluke, ne praviš izuzetke. Svijetom traži se čovjek sa vjerom i porijeklom. Svijet je fair, za svakog naći će mjesto svoje. Ovo je red, zajedno slavimo dane opet.